Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ishimwe ikuzo ni by'Imana nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana ndetse n'abiwe n'abasangira ngendo be, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bavandimwe, ndifuza ko twakwibukiranya idua, ubusabe umuntu asoma igihe umuntu yinjiye mu musigiti, kuko ni ngombwa ko tubumenya, ni ngombwa ko tumenya ino dua buri wese ku giti cye akaba yayimenya, ku buryo igihe yazajya bagiye kwinjira mu musigiti yazajya yisoma nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitwigishije. Bityo natwe byaba byiza tuyize tukayimenyesha Allah ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namka tuyisome inshuro zingahe? Inshuro nk'eshatu kugira ngo tubanze tuyumve neza ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. روى مسلم عن أبي حميد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. imvugo yakiriwe na Muslim turutse kwa Abi Humaydin, Imana imwishimire, yaravuze ati, intumwa y'Imana, Imana y'amahoro n'imigisha, yaravuze iti, umwe muri mwe naramuka yinjiye mu musigiti ajye avuga ati, Allahumma iftah li abwaba rahmatika, Allahumma iftah li abwaba rahmatika, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. يعني umuntu yinjiye mu musigiti ni ngombwa ko asoma buno busabe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije avanwe w'Islam. Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Igihe usohotse mu musigiti ni ngombwa ko ubusabe nabwo utubukurikizaho, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Turebe ibisobanuro by'iyo dua ya mbere yo kwinjira mu musigiti, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Bisobanura uti, Mana nyagasani nyugururira imiryango y'impuhwe zawe, cyangwa se Mana nyagasani ndagusaba yuko wamfungurira imiryango y'impuhwe zawe. Ubwo nibwo busabe umuyisilamu aba agomba gusoma igihe yinjiye mu musigiti, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Mana nyagasani ndagusaba yuko wamfungurira imiryango y'impuhwe zawe. None intumwa y'Imana yakomeje tubwira yuko n'igihe umuntu asohotse mu musigiti ari ngombwa yuko asoma buno busabe bundi, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ibisobanuro by'iyi dua umuntu asomye yasohotse mu musigiti, Mana nyagasani ndagusaba, Mana nyagasani ndagusaba mu migisha yawe, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Mana nyagasani ndagusaba mu migisha yawe. Bavandimwe, iyi mvugo y'intumwa y'Imana twese iratureba yuko twayishyira mu bikorwa, yani akaba ari ibintu dushyira mu buzima bwacu, nk'uko ari ibintu duhozaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, dusaba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba muri babandi yishimira, ndetse akazaduha no kuzagira iherezo ryiza, ndetse akaduha no kuba mu bakurikira intumwa y'Imana Muhammad. Imana imuha amahoro n'umugisha. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.